Гаспадарства кукусікі, мы сёння глядзім чарговыя відосікі, жарты, якія скінулі адно адному. Вось. Поехали. La zanahoria está, pues sí, pícala como un poquito más delgada. ¡Ay! ¡Ay! Acabamos de hacer asteo, no hay pedo. La zanahoria, ¡ay! La zanahoria sí pártela un poquito. ¡Ay! ¡No! La zanahoria pártela un poquito. ¡Ay! La zanahoria pártela un poquito. ¡Ay! ¡No! ¡Chingada madre! Я думала, это ты скинул. Ты я скинула. Ты так само я скинула. Гэта ты скинула. А я думала, что это больше как твой жарт. Хто гэта скінуў? ¡Diablo! ¡Me disparaste a quemarropa! Прилетела ей добра. Он это база. That's why I took Spanish. Fuck French. No, here, let me tell you. Because with French, like, you guys always micromanage shit. You want somebody to learn, but then you don't want somebody to learn. They'll be like, hey, you should learn it. Then when you try to learn, you go, well, you didn't say it. Задохи. You didn't say it. See, French is so hard, you guys even forget. When you're speaking, you do this pause. Yeah, you forgot. It was that hard. I take Spanish. That's right. I studied Spanish in college. Let me tell you why. Because Spanish people they celebrate you. You just learn one word. One fucking word. You could be in a hotel in a Spanish-speaking country. You go, how you doing? Cabeza. Cabeza! Hey! Muy bien. How do you know that? Muy bien! You're like, I'm gonna learn another word. Гэта огонь. Ага. Я покакал, как Геракл. Дунул черт меня позавтракать Макдаком. Гэта топ. Блин, я вот тут почалася песня. Я одразу згадала, что Захотела Макдака. похерить? Макдака захотелось. There's a song by the Spice Girls where the entire time it's just someone asking a woman what she wants, and she never answers. It's the whole song. It's like, tell me what you want. What do you really, really want? I'll tell you what I want. What I really, really want. Okay. So just tell me what you really, really want. I'll tell you what I really, really want. I wanna. What I really, really, really want is zaga zaga zag. What the fuck does that mean? Now you know how I feel. Гэта топ, гэта топ. І ніяких авторських правов на музику. Ну. Кабісно, це базова база. Ні, спадарня клёва раздае. Тая што? Якая? Ну, другая, відавочна. Не, ну я так добренько дала. Першая, что там, скокнула, шпагатики, этики, да и Всі все. так уміють. Ну, изи, а вот дать вот так не все. Ладно, давай дальше. Я одразу не зрозумів, думаю, ну. Не влага. Что за золотые видосы я скинула? Ну. Если Земля круглая, то почему мы с нее не падаем?
Как мы с нее упадем, если каждый из нас прикреплен к поликлинике? А, это все. Ну ладно. Ну, просто что это баян и... Ой, да? Социальные сеткі яны клёвыя тым, што людзі вось здымаюць баяны і людзі пераздымаюць баяны і набіраюць проста мільёны праглядаў падобак, і ты потым калі глядзіш на гэты відос, думаеш такі: я хацеў гэта зняць, але я падумаў, што гэта ўсе бачылі, бо гэта баян, а тут мільён падобак. Трэба здымаць баяны. Таму мы часам здымаем баяны. Ну, миленько. Магчыма, гэта была бы проста міленькая ідэя, але навошта я яго сюды скінула? Я вось думаю, з улікам таго, што ты паголены. Трэба будзе табе трошкі паскубаць ножкі і на гэтым жа відэа На на ножкі? ножкі табе наклеіць. Я могу просто отрастить волосы. Я ж поголеный, а не лысый. Я покакал, как Геракл. Дернул черт меня позавтракать Макдаком. Ух. У нас Каб ты сёння... разумееш, што у мяне памяць 3 секунды. У нас сёння... Тема Сірунов, Каўцюшкі у студыю. Фу. Там с открытым ротом лепш не. А то так и поел бялочку. Это вот як ведаеш, вот ой. Вот я вот про твоё вот это з адкрытым ротам не палётаеш, я подумала, што мы калі з табой пратаем кватэру, то вот я кожны раз сабе гавару, што калі мыю унітаз, мы не падпяваем пад музыку ў слухаўках. Так і тут, калі едзеш такі. Мгм. Не, ну капец багата. Жесть. Фу. Listen, I'm not racist. Brother man, you good. You alright, cause I didn't see that motherfucker either. Bro, I'm talking about, bro, I just see a pair of socks just like running at me, bro. Капец. Ай, неплохо. Там просто што цёмна. Мгм. Every single one of them. And not just the men, but the women. And the children, too. Гэта не жыццёва. Ой. Не, ну гэта так знята, я спадзяюсь, што гэта пастанова. А яны кусаюць гэты без рук. Это всё мяняе. I'm gonna take a shower. Information or invitation? Invitation. All right. Ну, дарэчы, гэта больш нейкі такі прыемны варыянт, чым і без мяне. Ну, дарэчы, вось, хлопцы, запамінайце. Мгм. Дзяўчаты таксама. Трэба было гэтым бокам.
Так само ходите в душ. Ні. Invitation. Мгм. А. Я думаю, що гэта тобі треба. Такая штука. Вот это. А чому я не спинилася? А. Маловато було. Там, напевно, свої гроші приносиш. Маловато. Ну. Треба більше приносить. О. Пена. А. Я думала, паутинник. Я так розумію. Огульна тема. Аж запахло. Power, baby. Axe kick board break to start off this creative breaking tournament routine. Up next is Isabella now with a headbutt board break. Yes. Просто вафлі? Here in the breaking point, breaking championships. Going for a knee strike. Yes. Лаваш? Technique and power so far. Representing Team Victory. Up next, a back leg roundhouse kick. 3 boards. Here we go. Yes. Having a great time here at the Southern Showdown. 6 boards. Double hammers. There goes. A good hit. Now coming up Самое цікаве, to break some concrete. що тут є We have навіть one коментатор на concrete slab цих going for a side kick. Concrete суперствах. break. Here goes. Measure your distance, man. A little high, then Gonna try try again. again. Here There goes. goes. Excellent technique and power. Awesome performance. One final break. Here goes 3 concrete slabs. Let's One break. Yes. Good hits. Power, baby. Это что было? Моцне господарення. А, Розбивала вафлі. я весь всю дорогу думала, что это вафли. Ну, И не она ведаю, просто що так гэта. ненатуральных это все робила. Ну, я не зрозуміла, що вони там розбивають, але просто, що їй на це... И она просто, я когда натхнилась там Мгм. какой-нибудь Шараповой, те кто там. Мгм. Я не подобним чином у тенісі кричать. Ой, як это? Терміново запиши мені відео, як кричить дракон. І там хто відео, де дракон виходить. Ага, ага. Я... Так і тут. Може, це у нас не було там? или було? Терміново запиши мені, як кричить Шарапова. Ну, можна підставити. Мгм. Хто це скинув? Ти, це я скину? Ніщо собі. Це я скинула. Кукусик. Угу. Ті, як там говорить? Ті, як там говорить?
Ти от якраз такий, як той там динозавр, ті хто. Да, Максим. Так. Ну, насамрэч, гэта я так звычайна крычу. Забаўна. Давай далей. О, я надумала разбавить хихоньки трошки драмой. Чому драмою? Тому що, миленько, миленько. Буська, тут де там драма? Для тебе усё, что нехоньки, усё драма. Ты теперь кричишь. Это не драма. Это початок триллера. Крек був похвінь тому. Ось ні, миленько. Ну, вот это уже драма. Ага. Я хочу пройсці гэтае выпрабаванне грашыма. Звычайны ўторак. Кляска. І 3 біткоіны на мой гаманец. Дзякую. Навошта, калі ў тебя будуць грошы, табе яшчэ і 3 біткоіны. Только тут тебе. Окей. Окей, зробім. Эх. Lady at Home Depot bought a plastic box to keep her hair from the rain. Зато голова не мокрая. Ничего удобно? Угарный. Да. Вау. Можна унутер просто. Ага. Усё. Такое вось відэо. Дасылайце свае відэа, магчыма, у вас ёсць нейкія цікавыя відосікі, вось мы іх паглядзім, адрэагуем, будзем хіхікаць, пракаментуем. Вось, дасылайце ўсё ў бот па спасылцы ў апісанні. Усё? Дзякую за прагляд. Усім шчасліва. Лесь.